Yang okay when po na rakso kalam ko ang bayu. Wan kisanan ben ko. Wan ko kayo kapna karayong kapna. Wan ko speaker yung so ko sa netan paras. Wan ko so ko labala ko yung so ko bungang kors. Wan ko sa mga chonway sa sa kung lablan lang ko ngamarang. Ranwat program ni Ushun Rahn ko sa station ko ang kabese ira police blotter or ka chungura ko yung pasoyan lang. Yet out of an police blotter, ni Isabel known Agus, yet should I come about one arrested, at the more a bear arrested the Sugauchi, Changakon and Sapon and Wibogan, Kalti Valentine arrested the Sugauchi, Changakon and Sapon and Wibogan, only I showed a dear Tamami Pali Chopin Savon, Changakon and Sapon and Wibogan. Ni Isabel Chong and Agus. Faustino Julius arrested ki Sugauchi Changakon and Sapon and Wibogan. Ni isak tuwa yituragan arrested, kaya pripa arrested ki Sugauchi Changakon and Sapon and Wibogan. Obildan ya socha ka direkta na socha chuan driver license of Changak sto Sapon and Wibogan. Scholar Susaya arrested ki Sugauchi Changakon and Sapon and Wibogan. Ni ansho cho bil katiya rakta me soche chunga driver license ni ansho bacha dala listo sa tone na wei pawan ne riesa kin so bunagos ye chiraigan me bacho wan arrested Peterson Mauricio arrested is Sugauchi Changakon and Sapon na wei pawan bil katiya rakta me mi pali cho kun sa ko wai yo Changakon and Sapon na wei pawan o pil ni ansho che san me mi pan ng sombar rap chunga sa ko wai Albertan broker bacho wan arrested ki kaya nga mas mami pa ng isang barangay sa gawa sa pamumuhay. Nariisa Riyaw, yetsuray kan bacawan arrested. Kaya Riyaw siya arrested ki mi bali siya kung sa pamumuhay siya ako na nasa po ng wipokan. Jungala sa pamumuhay wasa-wasa silipon ng wipokan o jungala sa pamumuhay pa ng isang bar. Wycliffe Yohanes arrested ki jungala sa pamumuhay wasa-wasa silipon ng wipokan. O bildiga jarak tama bil chungala sa pamumuhay panang insomba. All Churchill Venus arrested ki chungala sa pamumuhay wasa silipon ng wibogan o bildiga jarak tama chungala sa pamumuhay panang insomba. Stewart Peter arrested ki Sugauchi Changakon and Sapon ng wibogan. Brooksson Inoka arrested ki Sugauchi Changakon and Sapon ng wibogan. Brown Yohanes arrested ki chungala sa pamumuhay o kawanabak. Winston August arrested ki chungala sa pamumuhay o kawanabak. Jamie M. Felton arrested ki Sugauchi Changakon and Sapon ng wibogan. Nirisak tayo sa mungwach sa mungunakos. Nadia Eko arrested ki Sugauchi Changakon and Sapon ng wibogan o biniyan soche katiyak na soche or chungal driver license niya Changakon and Sapon ng wibogan. Narisak limang sa mungat Lonnie Raway arrested ki kami armas niya o kawala o pil kawa ko na ba. Narisak ko na yetsuray kan me bacawan arrested. Dorisi Salomon arrested ki kawa na ba. Mark Valentine arrested ki Sugauchi Changakon and Sapon ng wibogan o bildiga jarak tama socha chungal driver license ni ansho me Changakon and Sapon ng wibogan. Narisak su yetsuray kan me bacawan arrested. Hermes Panuelo arrested ki Sugauchi Changakon and Sapon ng wibogan. Narisak walu yetsuray kan me bacawan arrested. Marvin Mara arrested ki Kaunapag. Ransan Chani arrested ki Kaunapag. Tian Philip arrested ki Kaunapag. O Ronnie Dennis arrested ki Kaunapag o chungala sa pamumuhay panang insomba. Narisak tuwa o yetsuray kan me bacawan arrested. Bernie Torres arrested ki Sugauchi Changakon and Sapon ng wibogan niya socha bil katiyak tama mi pali siya kung sa pamumuhay niya socha Changakon and Sapon ng wibogan. Justin Atolip arrested ki chungala sa pamumuhay wasa-wasa silipon ng wibogan niya socha bil chungala sa pamumuhay katapon ng wibogan. P. Moore Paulino arrested ki chungala sa pamumuhay katapon ng wibogan o bil chungala sa pamumuhay wasa-wasa silipon ng wibogan.
Timothy Frederick arrested ki chungale sa kongway wasa siliko na ng wibukan o bniyan sa watche chungale sa kongway magkata po na ng wibukan ni silisa ka isang kong hagos yechiray kan nagachungan arrested and Erika Peterson arrested ki sugaw chinchang ako na sa po ng wibukan James Peter arrested ki kaunapag Brandon Martin arrested ki chungale sa kongway mi bali sa kongway o chang ako na sa po ng wibukan ni silisa kayo ang isang mga nagos mga naka-Freeman harawas Freeman magkachawan arrested amen pinagap amen mga nagap Francis Ramsin arrested ki kaunapag Mayliani Nelper arrested ki kaunapag yiray pa ma-arrested sang ni isak wano lalitong ni silisa kayo ang isang mga nagos imeblew yan the public safety at melep palyang kagalang ko sundet Awya chungal kapangong nono kan upabakan. Pilpagpak wiyang iray paginjang akuran sa essential manan sobong nagos sukaw jinjang akuran sa po mi bali jabon sa ko way chang akuran sa kuya kapal kayo laud nan somungas. Kanayang challenge o kanayang ajay chang akuran sa o yaramet chungal sa ko way chang akuran sa po nan way ko. Kucai cek serikan niya sumber mukmukit ponan, pokcai depano lisang serikan niya rai pang kucai cik ponan. Pok yang school kan, melet sebatangkan bilkawit serikan Jerman alian uco koco wasana nu, ay rai len pasan awin niya sumber stosan nuti ay rai lap coach pada depano tokti ponan. Pinono pa bahkan sose samnoy serikan pada telo yang kapan jongro. Menuya cual kapungong bisek seyej, puegi rai kak Kacicawas o pinkalala programa dan wewe o pela masligi kan. Semenuya cungal pagma kapmele programa waraya soce bonata boygi kamisalet me sabang cungal inti. Nagajin kubra o iye auto ben pukuhan program Ushun Rahn ranwat kalangan kubur karusya kaseleli.